Kabampangi kumbanza Mungu batate mama matoko zindumba. Lumukia unu beto tetambula mfumansi tata Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Wena candidat wa beto tono majorité présidentielle. Weti kuiza mwana na campagne électorale. Ku Congo central mfumansi ka sola la campagne. Tuka le 19 kagala wana Kinshasa mais le 20 wizi du beto. Yani numéro 20. Le 20 wizi du beto. Dans le 20 décembre, tu vas voir voix beto Congo central. Qui est ce? Bois mon fumansi, ou tu couises encore beto kumanda, mon toto me kimbango, mon toto me masa voix. Tu peux dire, boma, mwanda, boma, matadi, ou tu dis mazono kusingeni, on a vana mbote kwa mkulueto, mbote kasavu. Bois bote, londo comme couises encore beto. C'est la cala qui empêche, c'est la loi beto kumanda. Idina, mon qui est ce qui a honte, non? Kitambula mfumansi betu bisi mungu tutomo kaba bingu na stade ngona vana matondo ngona vana mbote yekumuna mungu kuna wa msamu katuna tini mfumansi katuzole mvala niko katuzole ko banko bimfumu ba kotsa mvala ngani beto bantu balu zitu tuna mfumu zitu saka zitu swanga mfumu zitu saka zitu swanga ina muta tukwiza kuku ko beto tuntambula mukiesi katuzele wako butukana kuna stade bikadulu bya bimfumbulu bikadulu bya mvolangani bikadulu bya tekumuka bonto vaxa mpovlambi finga katuzele wa mama nako tuti kanikina bantu baluyalo vovweni sibakana vana bena mona kati kwa mbango bantu baluyalo nono sa kizoba kyani vo bongolo, vo kengo, vo totolo, makutadidi. Bantu balu yalo sibakala monokati kwa nkango muna bena. Ngiyo vaksa mpofu zambi. Makongo muntuwapo. Ina tudi bena makutu. Sutuma bampanete ba jeune. Ba jeune, ba honton. Luzitu tolo mbele lwa kala kuna stade. Kazi woto tambula mfumo eto. Mukiese kia hontono. Kafutuka ye kiese. Bukakatudi kumbanza mungu. Bukana kwena muna kisantu, makana mpila kimosi. Voilà, ninga ikele yetu mkuluvana belo bampangi, pasivo ntamudulu ya mfumo yetu, yakala ya mbote, kiesi kia kala kumbanda mungu, yebuka kwena kenda yentima, wazibuka mumako lutumo songa lako. Tutonde. Nabandeko nyoso, ya mbanzangu mutozali awa, lelo mokolo monene mokele sengo, bandongo azo ya mamokonzi mboka, fachi beton. C'est lui le président de la République, il est présent candidat na biso, il y a majorité. Une union sacrée, na AAP, la force union, le regroupement union, c'est ça la grande majorité présidentielle. Toujours y a maillé le awa na manzangu. Tour na biso. Yango toujours senga na bandeko nyonso, bana nyonso manzangu, ko siko zali mata na stade. Mais le kola to na stade, ko pesa mbote, ko yoka mokonzi, to sengete les mêmes bien ezala botosi bozala toyo kamela tulingite toya na makanisi ya désordre ya nyamu amaloba mabe ya kofinga ya kochola to boyi makambo wana manzango ezala na biloko wana te yango to sengi na biso nyonso dolenga to na stade tozala na kimia na botosi po sika yo telemi sika yo ovanda bato ya leta baza wana yo ye bango te soko oloyi mabe batie yo maboko okozwa mabe epai nani mpo yo moto obandi yango tozokomilengele tozokoinforme déjà en avance mpo bato ya niamoni yango bazangaka te na bamanifestation ya boye mais tokebisi na ndenge tolobi boye yango tolingi bana bazango mingi tolingi mokonzi biso mingi yango to sengi na esika nyonso tozali tosala makambo lolenge longo bani to ya mokonzi to yoka ye to pesa ye ba voix na biso bazo na campagne le 20 biso nyonso na urne 20 biso nyonso na urne 20 le 20 voilà pour déjà fachi biso surtout le ba mo kala que tu pesa ye deuxième mandat que Congo central ko pesa ye deuxième mandat on a déjà prophétisé ça. Mon ekoki poto to kokisa
maloba oyo tolobaka kala. Voilà message tozalaki na mwana mpona bana nyonso ya Mbanzango toyamba mokonzi na esengo nyonso na mitema asepela na mama mpe bazonga na ndenge toyambaka mama ndenge wana mpe tokoyamba papa awa. Merci beaucoup.